Jıldır bunu bereka. Bereke jıldır den ber jaka. Erteminen beri kolap жүрөм bunu, ertemen. Erteden beri kolap жүрөм. Te жаңы жерden kayırıp tosып geldim aldынан. Gebete suğa da. Bıltır murdağı жылы жазда ketken ata men katınap geljik işimin dep. Kana algan katının, kana. Kana algan katının. Je katından je otundan dayanın yok. Sen getkenden beri kança erkek üylenip kança katымен ajırашtı gebete suğa da. Kana algan ayalan. Em alıp keleyin desem, aprelde жазда революция olup ketти anın. Revolüsyon senin katına kanda tiyişesi var. Joyum, Oşo revolüsyoner katını alayım dedim böylece. Men gelin al oşon gelinin çayını içme oşo revolüsyoner gelin al var oşonun arkasından lozunga götürüp jüretegem dem görüngen jerde gelindi götür avuşuğa dep koygula dep. joyum alıp kelgende mындай ЗАГС болсо, площадка чыгып ЗАГСка чыгайын бы? Площадь бошо оятпайбы? Ploşat nelerge sizlerge oyuncuk mu ne ploşat? Oyuncuk mu ne? Katın alganın dile ploşatta jürösün. Ant taşkanın dile o şerde jürösün. Kuğuşkanın dile, atışkanın dile o şerde jürösün. Başka jaka varsan ölesin bü? Анда мал базарга барайын. Bir uydun жанына туруp, gel mына uy жакшынакай экен, şu uydun жанында сүрөткө түшүп коеюн деп. Мал базарга, малдын жанына барып сүрөткө чейин. Atanı jaman atağın algan sassık, hiç sassık. Jela uy, maldan jirkenip alganın kara. Eşek menenle çoğoy bodun bile. Gebete sığın ata. Jela maldan jirkenip. Jana kovalap kelesem jolda eşeklerdi görüp alıp. Oo, ayaştar o gebete sığın ata. Kodiklerin baldız kılıp alay mı? Gebete sığın. Uqtum topalangda mine kılıp jürgönüngü. Ne kılıp жүрүпмүн? Aytıp var elder. Balan magazinlerge girip maradör olup jüret dep aytты gebete soğuk. Ошо тоногондон сизге деле салбадым mı? Geldi. Hı? Geldi. Razı oluş gerek da kişine. Eki mişok tufili jönötkönö gezin geldi akmak. Hem kolgo tiygen uşun dele paydalanıp turaldı da açıp karasak jalan sol jak eken hayvan. Senin tufilin ayılga vargandan beri ayıldın jarımı sol jaka basıp kaldı mı onday balığı. Koşunanın balları çoğun halacillik televizör düşürüp attı. Görüp alıp içim güydü o şerde. Tili kolun aşaltı girişine jetmey kaldı bu dep. Gebete su vatan. Andan keyin ne kılıp jürdün? Andan keyin referendumda жүрдүм. Referendum ötkörüp ne kıldыңар? Президентти шайладык го. Kimdi? Отунбаеваны? Kimdi? Отунбаеваны. Aynen aynen. Referendumga dep bargan bülteninde Otunbayvanın oğuzu жоқ eкен go. Em batpay kalsa gerek de men kayaktan bileyim. Kanday batpay kalat, kanday batpay kalat. Geçe 29 partiyanın spisagi bardı go bir kulaç bolup. Etegin taşka bastırıp başsağın apana karmatıp koyup nar ver basıp жүрүп okudum o şerde. Gebete suvatı. Andan keyin ne kılıp jürdün? Andan keyin em alıp keleyin desem, Ошто, Жалал Атта когалаң болуп кетти. Ошакта жүрүп калдым. Oşta suutup koyupsa, oşta suutup koyup durup. Эми классташтарым, досторум бардыгы патриотпуз деп кетип атсанан. Güydürgü adamı güydürgü. Patriot, sen birinci özünü güzgüden karaçı. Sen birinci Kırgızga okşoysun bu özü. Sen ce Özbek'e ce sen Kırgızga okşobaysın gebete soğuk. Sen oşta jüretkende uğu apana göz yesimiz çıkıp ölüp kaldık uydu. Kimisine joluksa da cığa çağı öldürüp koydu bu dep. Niyesi yok atan? Эми сиздин балаңызмын да, алманын түйүнө алмат чөп. Sen uşun menin balam ekeninde de gümönüm var mende. Apan dele bir söğük sağaktun eme. Men dele bir söğük sağaktun eme men. Taka taramışta olup kayaktan fayda oldum gebete soğuk. Өзүңүз өгүн аяш атамдар менен ичип отурганда кайра мени көрсөтүп алып, шылдың деп аттыңыз го? Mine dep? Жоонуму таптап, акыркы удар деп. Акыркы удар болгондон ушундай болот да. Oşo sağa kayragan, sağa koyragan kayran udar oşol. Gebete su.
Senin mınday olaryň bilgende udar kılıp oturup öyle mınday ele ımdap koymak eken oturgan jerden gebetesi soğuk. Miğin ata. Patriot da, mesi yok. Poşta suutup koydu bu. Sen mine içki işler ministri olup kettin be? Jok. Sen bu olup kettin be? Jok. Ağlar bargan yok ko? Barbady bu. Bargan yok akmak. Oşta el kan geçip kırılıp attı. Ministerin katının koyunda jatıp general aldı akmak uyalbay. Niyesi yok atan. Hele patriot bolup. Andan keyin ne kılıp jürdüň boptur? Andan keyin o parlamentlik şayloo boldu, agitasiya жүрgüzüp жүрdüm. Kökme. Agitasyany minenti eldi bir jerge çoğultup oturup alıp agitasiya kılat. Uktum kılgan agitasiyaňy. Kırgızstandy türe gıdırıp çüpürek baylap jürüsüň akmak. El mine dedi, jurt mine dedi. Mamleket biçe mazar mı? Şaylağını şıltalap kalagan jerine kılıversen yaraşa verebi sana. Gebete soğuk. Sen izlep çıkıp 4 gün degende aran geldi müyge? Koyun çata birili gündük jol go. Jürdüm görüngen baktım tügünde Kur'an okup oşerdi. Dağı kim öldügen bir yerde dep. Kur'an okup atıp mında kılıp karasam bir çüpürök tanış. Kayaktan gördüm ele dep koyam. Apaňyň joğluğundan beri ayrı bilipsin akmak. Apaň joğluğundan beri. Kapkıla dediden ne olay? Apaň jaşy 70'ge çıkkanda oşondan beri joğluğu yok. Başına Respublikanın ak kepkasını giyip jüret. Niyesi yok ata. Apaň ököňürde meýe bar bu silerde. Apaň ököňde meýe bar bu. Baýa güni Joldaşbek gelin alıp aksakallar meni aldyga düşüp basıp getsem apaň oşo toýga bardy 70'ge çıkkanda. Başına Respublikanın ak kepkasını giyip al o şerde. Anı görüp alıp aksakaldar şıldıngdap meni. Ayaş açılıp ketken o deşip oturup alıp ayaklarında. Bunu ertenki şayla koçayın üylensen üylendin. Üylenmesen Toktaralının kızına zor tutup jürüp berip koyam uktun mu? Men seni aldım asal bizden kovalap jüretine korktum. Şangdıra kol çağıp koyuңuzдар. Tınar Kurbanaliyev jana Şergazy Orrolovtar. Tınar Şergazy. Tınar. Kayra aytıp koyun sүйünüp kalsın baykuş. Çen. Aytçı. Dedem makul aytam. Oy alparucu degen jaman. Men aytçı anam familiýamda aytçı. Bir kızlar var familiyası yok. Agartıp koyda çıkı öyle. Falanca jetim dep koyup git kalasın şimdi dep familiyası. Anda mes urmatly tugandar, Kayrat mындай залды карасак ата-энелер турат. Аларга да кичине бир мындай живой деп коет го, мындай тирүү менен, аккордеон менен Татмакай өзүнүн үндөрүн берсин деп, дагы бир жакшы ийнилеримди бирин чакырып коюн. Марат Шариповду чакырып коюп урсат этиңиздер. Марат Шарипов. О, Марат! Чоң рахмат. Анда эмесе бүгүнкү Борончу байкебиздин 25 жылдык чыгармачылык юбилей менен куттуктап, Борончу байкем айткандай бүгүнкү концертке улуу агаларыбыз, улуу апаларыбыз келген экен. Сиздерге арнап Асанкалы Керимбаевдин "Сендей мага" деген ырын аткарып бериң. Tarak bilir cazda büçür bayları, küzde düşkün calbırağın sağını var. Senden sulu
көлгө жетпей суулар солуп акпаса жарга жетпей жигит жалгыз жатпаса кайсыл кызга кадалбасын карегим бары бөлөк бары сенден башкача кайсыл кызга кадалбасын карегим бары бөлөк бары сенден башкача Kimden kalgan tabiat katarılır Kimden kalgan hüydönülür canılır Jürüktür tür koştup jürüp oturar Özümdeki sağa degen sağınır Jürek dezip koştup jürüp oturar Özümdeki sağa degen sağınır Darak bilip жазда büçürüp aylarım Күздө түшкөн жалбырагын сагынып Сенден сулуу болсо дагы алганым Сенде мага бул дүйнөдө табылбай Сенден сулуу болсо дагы алганым Сенде мага бул дүйнөдө табылбай Сенде мага бул дүйнөдө табылбай Браво, да? Шоп емес та бұл. Проходи, пожалуйста. Чоң рахмат. Аны эмесе сиздерге арнап өзүмүн агамын Жанышбек Кочкоровдун Алтын ай эжеке ырдап жүргөн Кими бизден деген ырын 2 куплетін ырдап берейин. Menden bi, senden bi gibi bizden Sezimder öçüp arat dilimizden Adaşıp ata kanat baratabız Arzışıp aran tapkan süyübüzdün
адашып атаған ат баратабыз арзышып арам тапқан сүйібістің қайран кез қандай сонун убак эле сезимдер эңсөтөрүп турар эле сагынып самап келсем сапарымдан самайың самал кымыз сыңар элең сагынып самап келсем сапарымдан самайың самал кымыз сыңар башатын махабаттын чандын белем байкабай капа кылып алдым белем болбосо бозуланга менден артык бой салып ашык болуп калдым белем болбосо бозуланга менден артык бой салып ашык болуп калдың белең ой көңүлүдүн муз төрүнө бара электе көздөн жаш гүлшал болуп ага электе жаркыным суу койогор сезимдерге тамыры такыр кургап кала электе жаркыным суу койогор сезимдерге тамыры такыр кургап кала электе ой Не кылайын? Неме, урматтуу туугандар, азыр дагы буйруса чыгат. Мынау Белоруссияда президенти сүйлөшпөш үчүн аябай кол чапкан экен да. Ошонусугарындай азыр кайрадан аккордеон жок, бир келип кетчү кам. Кара. Бирилер ряд сурантат да. Мына эм кетти. Болду, кире. Туугандар, регламентти сактайлы. Анда эмесе, урматтуу туугандар, тарс деген баары тамаша, бир ырдап койсун да. Давай.
Марат Шарипов. Атайын сынадым, не қылар екен деп. Бирок жүректен чаптың. Ара, кел қарындашым, кел. Неме, инем, кел. Кел. Бирле куплет. Чоң рахмат. Сіздерді мұндай қол чабат деп ойлодық емеле. Өзім сүрден отсам, аябай сүрден отсам, сіздер қол чабасыңарда. Чоң рахмат. Чоң рахматанда Рустам деген досым ырдап жүрген жаңы өтініш деген ырдын бір куплетін ырдап берейін, бияқта байкелер үсті күтіп қалы. Jamalın caz gülündey nurunu çaçıp açılgan kızıl gülüdey cıtınan kız Süylegen ırdap çatkan önümden ay Jatkanday torgoy sayrap Jatkanday torgoy sayrap Bulbul tanışır Sen oylop özümçele ubaramın Jakşı sözü uğup kaçan ben kubanamın Bul menin yüreğimden ötünüçü Altınım kabıl alçı Altınım kabıl alçı Ay suranamın Oyduğu kusalıktı getir albay Körgünde seni dikteyin beni gözüm dalbay Aysın bıcı gökte gıkan tipçetim Altınım kıynadın go Altınım kıynadın go sen öçün bahardan Aysın bıcı gökte gıkan tipçetim Altınım kıynadın go Altınım kıynadın go sen öçün bahardan Altınım kıynadın go Altınım kıynadın go sen öçün bahardan Рахмат, чоң рахмат. Анда месе азыр кайрадан дагы эле тирүү үндүн артынан дагы тирүү үн берип, эми коомубуз менен Татнакай, Парадис, Куудул, өзүбүздүн досубуз, сиздердин албетте шаңдыра колчаңыздар менен Адилет Кожо Бергеновду чакырып койууга уруксат этиңиздер. Борончунун ийниси Адилет Кожо